Ward ya municipality ni imwe ya ward iria iri na uchindani munene kiri kithurano kia mwaka jo na aria kinya siasa kana cia biama ciomba guchumiria bunene. Ward eje iria niyo king'ina gia county ya Meru ni untu bwa kwithirwa niyo iri na obisi nene cia county amwe na mautungata jangi ni kuchiritie ARUIRI KATHUMBA bagetikia MCA wa Nandi Elias Murega akiumaruka gweta guchwa getikia ubunge. Bwana Othimenti ni atigite nkindano nene ya ARUIRI bari na egweta. Ward inge ni ward Mutori ya Nyaki West iria kinyayo iri na uchindani bunene. Tugitegera siasa cia ward jicho ijire ni twaranirite na ARUIRI na kinya karibacho na giki ni gicunje kia mbere kia rugono rwa mwanya Ntangurutano Cia Ward. Kaunti ya Meru ni imwe ya kaunti 47 nthigurune ya Kenya iri kaunti 12 iri na isigo bunge kenda ta Biobore, Igembe South, Igembe North, Igembe Central, Imenti North, Imenti South, Imenti Central, Tigania East na Tigania West. Tugikunira gicigo bunge kia North Imenti, gicigo giki kiri na ward 5 iria ni municipality Ntima East, Ntima West, Nyaki West na Nyaki East. Kiri rugono rwa mwanya turitegera Ntangurutano cia gitikia MCA ndene ya ward ya municipality na Nyaki West. Ward ya municipality iri na nkorokia ringi kura 22 na MCA gitenerere ni Elias Murega. Ndene ya ward ya municipality nkegweta inkai kuri na ntura ta Kinoru, Kambakia, Kaithe, Koje, Mjini, Majengo na Karumanthi. Kuri na ngoge ira chiejikanite ni cia MCA ndene ya mbunge ya county. Mbere ni uthondeki bwa sheria. Baba ni bobaritaga jamwe ja mawatho jaria akari babatere kuthingatira. Kubarungamira mbungene na ritwa ria chomba representation. Ajanio MCA atetairaga antoba ward yawe kenda bona kiria batinakio ta barabara, dawa, sibitare kana gwikirwa nduji. Gutega bora thirikari ya county igutumira mbeca cia mwingi. Ajanio MCA ethairwa akiuria biuria kiri mirandi mwanya ya thirikari irerio. MCA ni abatere kwithirwa ari kirindene ya kamiti mwanya iria ciethairwa ire mbunge ta kamiti ya kigina, ugima na barabara. Ngichemania na MCA wa igitenerere Elias Murega ari ndene ya mbunge ni agutariria UMBANI BWAO ndene ya wathani bwawe. Aria nkuruki ethiritwo akiuga nombanite kwaramia na kinya kwambiriria barabara iria itari oburu. Kiu ikio kiari gintu kia mbere go open up municipality kiri road network. Ugeta Kinoru area cionthe itumbere go open na tomba kugita njira cionthe more than 30 feet. Na njira iria tomba kwaraniria na other agencies. Ja imwe omba gwikirwa rami emenani na inge go connect minus na area. The same indezerenda itanjira mupia jogeta ngweta Mirimani hospital gwaki mota twakoborere na twetekaniria na uria wakite more than 20 years na njira ere other izi igo connect njira emo twenge njira enge nere area opposite ya Simbawezi njira e connecta kuma gweta Maroa kwina matown ezi hospitali ukone kigitiro upgrading ere njira etare o completely enge I dispute ya leo zara menani gweta gundu gweta Waronyambo njira ya area dispute na Catholic na ngwira wo mono bishop mukathe bishop no tunombere kwaraniria na Zero Industries na betikiria Twitter njira eu tha njira ego connect area eu the same na njira ya Ronyambo gweta na Maua Road. All these bypasses through coordination mbere ya wananchi, county government, office of physical planning na infrastructure na oni Ntongeritie. Nkuruki na igikanite agitetera muno a biashara. To business kugwata na inya research yugaga 3-6 months no ithiro ikende gitatia irungama kwa wanda ugaitwa mbuge kau mutongeria uthuri lazima igwe bange ibo na gutete ni okuririkana iosk bia county enda bera bo mpaka nya tukagita modern viosk a priority kireoni na kaire tukaria na biashara ta inde ndaba batembe through the county government non to itu tukurukaia budget ya inda protected budget yokurukwa vioski ekureto from the executive ugeta taskis
itwakite viosk ugeta makutano aria bia kobolinya bia maiga na aria nchiariri ikwa itombere gwaka na twaraniria account twakainya kinoru aria au sibitari akwina sibitari kinoru. Elias Nkoroki niagerete gukiria ugima bwa mwiri iraitie madaktari kana reba union cionthe kwithirwa igitonya kana gitakiri legal strike. Kwina petitions ndetete as more than 4 petitions cia mantu za health sector mbere mako welfare ya antu baba madaktari na one yale kuongera madaktari muchara na ba protecto kiri promotion ciao na bomba gwita in the environment ye enjega aza na kinya gucokia ithaka biria biari biri gutwikithwa kiumbe gatega ithaka biria bingi tukize biari bikuiwa ande oni initially mbere twetera report inde shwere ngugita search na ithaka bimwe tomba kugita kwambiria mantu ikenda to protect na ikionda na ngo kwirira kera nara kambakia itombite kwambiria dispensary ikenda to protect the community land yeu turemwe nara bakaga itombite kwa kanyamwe ikenda to protect kithaka yeko kithaka kiu nande already ithaka biu be protected na kongwa cheke kieni kiari gia factory nonto bi beyond they were ready for grab amwe na gwaka irasi bia ECD bira biri rungu ya municipality nitombete gwaka irasi gwita ugeta DMB ugeta Meru primary ugeta aja Moru Muslim itwakite irasi akwe every school gia ECD itwambere tia ECD from the scratch tomeakira kirasi arebrare tomeakira bioro na tomeakira kitchen. Riri nirio iromba ria Elias Murega kiri MCA uroka thurwa kiri kithurano kinene kizite. Romba riakwa kiri urio ukaewa kanya tutongeria municipality number 1 kwe miradi iria yumbite kwithirwa etithiri kiri period yeu ombe kuthirikiria nonto miradi te Murega miradi ni service kwa service kiri mwananchi municipality. Number 2 ne omba kwithirwa at least akirobe kukaria mwana biashara wonde urio gwitira ngugi municipality na akaria riti ngugi sana nonto thirikari inya riti ngugi bai bagaia bobatetera ko inya bongwa bombe kwithirwa bekarua na more specific kiri madaktari. Ni aruiri bariko baciumiritie na weru na kuonekana kiri gucua giti giki kia MCA municipality ni kiri gicunji kia biiri kia rugono rwa mwanya Ntangurutano Cia Ward.